Amahoro y'Imana abane nawe mukunzi w'Ingenzi TV. Urubyiruko rwa FPR Inkotanyi ruyobowe na Kamayirese Jean d'Amour rwamaganye ibihuha bya Badirama usebya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Uko iminsi ishira indi igataha haragenda habaho uburyo bw'iterambere bugafasha ababukoresha neza. Igitangaje ni abavogera ikoranabuhanga mu mbuga nkoranyambaga bakarikoresha bavogera ubusugire bw'igihugu na Perezida wacyo. Kuba rero benshi mu banyarwanda barafashe umwanya wo kwamagana Badirama wateshutse ku nshingano zo kurinda ubusugire bw'igihugu n'inteko ishinga mategeko, niho havuye impamvu nyamukuru yatumye Kamayirese Jean d'Amour, umwe mu rubyiruko rwa FPR Inkotanyi, yamagana Badirama yifashishije umurongo wose wumvikana mu Rwanda no ku isi hose. Kamayirese Jean d'Amour, umuyobozi w'abakora mu ruhererekane rw'abakora ibikomoka ku mpu mu Rwanda RRA, yagaragaje ko atishimiye na gato imvugo za Badirama, ashimangira ko zibangamira ubumwe bw'abanyarwanda ndetse zikibasira umukuru w'igihugu n'umuryango wa FPR Inkotanyi. Benshi mu babonye ubutumwa bwa Kamayirese Jean d'Amour yakwirakwije cyane kuri DMK TV, Kamayirese yavuze ko amagambo ya Badirama yuzuyemo ubuhezanguni ndetse anagaragaza kubahuka abayobozi b'igihugu. Yagize ati: "We Badirama, ujye ukina n'umuryango wawe cyangwa abandi bagenzi bawe musangira itabi ry'urumogi, ariko umukuru w'igihugu n'umuryango wacu ntibanyeganyizwa. Ibyo wavuze wigaye kuko ndakuzi cyane, twarabanye. Ibyo urimo kwiratana byose ubikesha imiyoborere myiza dukesha nyakubahwa wacu twese abanyarwanda dukunda Paul Kagame." Yakomeje agaragaza ko atazihanganira indi mvugo y'amacakubiri, anasaba Badirama kwisubiraho agasaba imbabazi abanyarwanda. Ati: "Iryo tabi wanyweye ndizera ko riri buze kugushiramo, ugarure ubwenge, wicuze, usabe imbabazi abanyarwanda kuko wakoze amahano. Wongeye kuzana izi mvugo nzagusanga aho ba muri Amerika duhwane." Ibinyoma no kubahuka abayobozi bacu sibyo bikora politike, sinayo nzira ikwiye yo kubona ibyangombwa. Iyo ubikoze abaturage turakwamagana na leta ikazakuduhera isomo, twikomereze imihigo. Minisitiri yashimangiye ko urubyiruko rukwiye kwirinda gukwirakwiza amakuru atariyo cyangwa imvugo zibasira abayobozi, ahubwo rugakomeza kwiyubaka no gutanga umusanzu mu iterambere ry'igihugu. Bibaye mu gihe u Rwanda rukomeje gushimangira politiki y'ubumwe n'ubwiyunge, aho abayobozi batandukanye bahamagarira abanyarwanda cyane cyane urubyiruko kwirinda amagambo ashobora guteza amacakubiri. Iyi iracyari Ingenzi TV. Abakurikirana iby'iki kibazo bavuga ko imbuga nkoranyambaga zikwiye gukoreshwa mu buryo bwubaka, aho kuba urubuga rwo gutambutsa ibitekerezo bishobora guteza umwuka mubi. Inshingano za buri wese zishingira ku kubaka u Rwanda, kandi nta urwubaka atubashye perezida warwo. Badirama kuba yarabaye igikoresho cyo gutukana, benshi mu bamuzi barimo Kamayirese Jean d'Amour batongowe n'ibyo ubuyobozi bukuru bw'igihugu buyobowe na FPR bwamufashije. Kamayirese arahamagarira urubyiruko kwirinda ibiyobyabwenge. Iyi ni Ingenzi TV.